Ready to dive into a world where laughter meets respect? In today's compilation, intriguing moments that celebrate culture, kindness, and the joy of learning from each other. From epic fails to unforgettable friendships, these clips remind us that humor can break down barriers and spark conversations. Let's embrace the quirks that make us all human. Enjoy, and good people, I thank you. Ngoba bejika nawo hayi ngoba bejika nawo ngoba bebona umfazi kodwa babona iground angeke ukuthi uye groundini mesifike egroundini uba serious akwenzeki nayo phya namanje ngisasho uthini wena ibhusha wayivala ngamakhethenisi ngeke izithenge inyama Yewendod thola phela hospital ngeke nje amadoke ngene emhlanje abantu bazokudubula Mai lapha ukuthi kufika abantu nje bazokusika amasende. Phela manje into esiziwayo manje impetho manje ngikwenzela nje bezilolo bekushasa ngemoto. Wendod tiwe host. La la Uthini lo muntu? lo muntu lento ayikhuluma yangizwa u10 mfana kithi akekho umfazi oyisiphukuphuku njengomfazi othi mina ngeke ngizwe ngendoda yini unayo ngenanga izinqa zakho ukhindelani pho yelanda lo masimba lawo ke masikhamthi wena Ke mfowethu ukuphi khona nje mfowethu ukona nje manje endlini wena uphilile kwenze njani ndoda amadoda ngikuzwa ngisho kasho angathi uyabaleka kwenze njani bafu Makita sevela ngifitha lesitolo kathami mfethu sathi ngibuza ubhini mfethu ngavela thathela mina ngavela phuma lo myongo emuva mfethu ufuna ukuza lapha uzocahle endlini yakho khona ngithi ngamanje we bafu hayi lutho bafu hayi lutho bafu ngekho ngisho kubabikho bafu endlini yami ungezi bafu endlini yami ungezi bafu azatha njani Buyela khona bafe hostel bafo ngeke ungezi bafe endlini yami ungezi nje bafo ungaze ungifake enkingeni wasufuna ukufa nami bona manje abeli indlu yawa hayi suka nina abantu besifazane umuntu usezoveza lento wayi usho njani mina nazi ukuthi manisebenze imali fanele yenze idingo zasemakini hey bese sinicabanga thina njengabantu okufanele sinikeze imali yo transport sinikeze imali into eyishota endlini yakho uthi mina kithi ngikwenzani imloko abanamahloni abantu ngaphandle word of the day oda enibiza nithi broke ngoba inganikeza intombi imali ejola nayo niyibiza ngokuthi broke kahle abantu ababroke nini enifuna imali emadodeni kahle ngimcacisele kahle ngesizulu qhubekani madoda niyibeke eqala okudlula yonke into awathi ngibuye futhi ngibekele ngesingisaka put yourself first ube nakho konke dumela mlatuwa dumela ngwanesu dumela ngwanamshweshwe dumela ngwanazikhukhune mana ke dali man into engifuna ukuyazi mina ukuthi manje pho uzakwenza njani ngoba phela qomile manje akusekho ukujikela emva kwendlu phela ungowami wena manje umuntu aka wena manje uthi kubhlungu phile sithando kubuhluku kayi uthwenywa kini uthwenye kakayi hobatla go tswaleka tutu hobatso vale hobatla go tswaleka sobo ho tlela kile go mona ho batla go tswaleka zebe ho vale hey ho fatswa ke ho batla go tswaleka abantu abayizintombi into bengazona intombi into I know what you're saying. I'll listen. kunabantu namhlanje kazi ukuthi bayizintombi into bengazona bekade baye kuba izintombi into baphuma indaba Santuza ngethayithi emgwaqeni njengalezi intombi zeni uveza isibumbu obala angifuna uniqambela manga
i-tight is not. Asali igqoke i-tight yakho egcekeni. Uyintombi nje yakwenu. Usithathaphi nje isibindi esingaka sokuthi uhambe uye edolobheni usonke nge-tight. Leyo nto esuke seyiyenza manje seyibizwa ngobufebe. Damn. Bonje umuntu wesifazane ugqoke i-tight. Masaqeda phumela eminyanga ahambe estradini ngakubo. Isifebe leso. No way boy. Asinegotiate kuleyo nto. Isifebe leso, isifebe nje siphelele siwe. And good people, I thank you.